Kako se zaštititi od negativnih energija, uroka i crne magije? Da bi se zaštitili od zlih uticaja, najprije moramo znati da nisu svi osjetljivi na napade negativne energije, već samo osobe sa vrlo slabom i osjetljivom aurom. Sva bića u svemiru imaju određeni oblik energije. Naše misli također imaju elektromagnetno polje i nose poseban energetski uzorak koji može uticati na nas, ali i na druge osobe. Uticaj negativne energije može drastično promijeniti život i doneti mnoge gubitke, osjećaj bolesti, neočekivano loše dešavanja i tada je naša kosmička snaga ozbiljno ugrožena. Postoje mnogi načini da se spriječe takvi negativni uticaj i sačuva duhovna energija. Jedan od načina da se uklone zli uticaj je da se uzme okrugla činija sa vodom u kojoj će se staviti mlado lišće manga. Ovu posudu treba okrenuti prema istočnom smeru i svakog dana gledati u nju oko 20 minuta. U večernjem časima vodu iz činije treba prosuti izvan kuće. Ovaj postupak treba raditi 21 dan i sva negativna energija će iščeznuti. Magijski ritual za prosperitet. Za ovaj ritual potrebne su 4 zelene svećice i mali magnet. Ritual treba uraditi u noći punog meseca. Svećice treba poređati u krug. Prva svećica simboliše severni pravac, druga sveća simboliše istočni pravac, treća simboliše južni pravac i četvrta zapadni pravac. U centru svećice stavite mali magnet. Upalite sve 4 svećice i izgore do kraja. Tokom ovog rituala treba zamisliti da je magnet simbol koji će i sva 4 pravca privući prosperitet na poslovnom planu. Magični ritual za materijalno obilje. Za ovaj ritual potrebno je spremiti jednu svećicu i malo cimeta. Ritual treba raditi 7 dana tokom mladog meseca i u noći punog meseca. Najprije treba sipati malo cimeta preko svećice, zatim svećicu upaliti i izgovoriti sljedeću bajalicu. Postoji jedna višnja sila koja je savršena, a ja, reći svoje ime, sam savršena manifestacija ove energije. Snaga radi za mene kroz mene, daje mi sve. Obilje i ispunjenje koje je sa pravom moje. Ona će stvoriti u životu sve što mi treba i ispuniti moje potrebe. To će se manifestovati u obliku novca. Ovim realizujem svaki uzorak, učinak, manifestaciju, oblik i smisao u meni, koji bi mogao sprečavati potrebni protok izobilja u mom životu. Skrećem na balans resursa u svemiru, za dobro svih prema slobodnoj voli svih. I sam afirmišem svoju mudrost u razumevanju mojih potreba i kako ih ispuniti. Prizivam da mi se da samo dovoljno resursa kako bih imao onoliko koliko mi je dovoljno i koliko mi treba. Ako vam se video dopao, podržite rad kanala pritiskom na dugme like, pretplatite se na kanal, podelite video i do sljedećeg videa. Pozdrav!